Tukoy ko lang kaya. Testing 1, 2, 3. Kakacet beliau. Baru kotor waktu sih kalau bilang. Waktu beri namanya. Kotor apa? Speed. Lalu. Soso. Janganlah. Hello. Sebuah pensiunasi na iwanag kasulang kaunsiyan iwanlok yung tuwan ni San amin sa mga papani ng wasan kamatang ilsun iwanag kasulang kaunsiyan iwanlok Itu mah kurang reklama cukup. Oke. Oke. Tuh. Hey, hey. Foto mai. What are you doing? Okay, order for him. Yeah, thank you.
have things to do. Two was right there. Okay, game time. 8:50. Now time for Palau. Christian Pula. Short lead off. Then lead off. Now time for Palau. Country Supply. Opening supply. Rain from Philason. Bisa kali. Tahu lah. Now batting Manometro apa? number 3 is Ram Ramcharan. Yun was hanglangan. Ana automatic. Ito man. Ito ko sa kanya.
Memang perkembangan lo kencang ngomong. Now back Kalau to kira lo kan. Anak wanita, anak wanita. Dapat. now batting is Walter Kappa. Ayan. Kenapa sih? Now batting for Team Porter is Chris Cannon, number 2. Now batting for Team Porter is Rodney Loyola.
Isang kato. Matulog ulit. Ano ka po? Pila. Pila pala. Pero 5 penaos. Nanarelax sila. Ano yata yung yun? Ano ba sini? Hindi yung usually ang ang wala lang po yung karakaran. Dahil po 5 penaos. Batson Anson. Mapang ito. Then nandiyak. Hey! Huwag ang munto ko lang. Ay, Gareth. Amen ka? Hindi ko ito kaliya. Sabi yan pala po. Dahil po 5 penaos. Elton Latorre. Good mouse number. Huwag. Buwan na. Meter ito na. Ay, namin din niyo. Sapo? May lead ako. Sa ganda daw. Kasi may lead ako na. Now batting is Francisco Isabel. Pinila lang ako third. Captain. Nagtikchong na. Kurdawan. Siyesiya gila yung tandaw. Dahil po 5 penaos. Anthony Caino. Karaniyan. Siyesiya lang.
Tama na berapa saya tuh mau itu lagi. Oh. Kok padahal ya sih? Pantung. Siguro yun. Pasiduro. Now, time for Team Palau is Burton Wong, number 24. Bayern. Time for Team Palau now is Robinson Whitler, number 2. Now, time for Team Palau is Bo Akagaya. Bahasan. Nambah ya kali. Ambil ini. Ambil ini na. Itu kan nun.
Bottom 2, that's 14 Goldie. Maxim Loyola. Can you flip it up so the LCD doesn't get hot? The screen. Now is Vic Yola. Now is Vic Yola. Hello. Hello. Oh. Nice. Wow. Hey, Spanish wall. Ayan. Palau versus Bombay. Fast beat. All. Ini password. Dame password to Bombay computer. Wait. Ansong PMA Pacific. Okay. Oh. Mata ka mag-igmani. Stand for play.
No, break, eh? If your arm will break. Lag lang sayo ng tubig. Kampong. Ito. Pangalak na tayo lahat ito. Sama mo. Saan siya matalis? Hindi mo. Apa yung magkasumbal mo? Mac. That is now for Team Malawi. Victorio Renato. Hey! Bismillah yang mana? Salamat ka. Sosa, gusto mo siya ka sosa. Ayan, sige na ba? Ayan, kontiyo ka lang. Third. Okay. 3-1. Kaya matanong niya si Naga. Kasi din tindak ko. That is now for Team Malawi. Today. Mga pekos chip-chip. Nagkal ka kaksawa ko na video. Kaya mag-save ka sa... Hindi lang. Safe. That is now for Team Malawi. Vincent Kulas. Nangadena ka tinanong ko kapag. That is for Team Malawi. Rossi Kaplan.
Dan Putri Belau Alex Medel.
Pockets ko talaga. Di Terminado por 5 de Nelson La Torre.
Now, batting for team 40 is Francisco Isabel. Batting for team 40 now is Anthony Tainor. Right. Foul. Yung kay ni mo jore na ibalo. Right now is Captain Leola. Now 4, batting for team Palau is Watson Rebound. And for team Palau is Burton Wong.
কর্মে দিচ্ছেন Driving for Team Malawi, Robinson Richard. Driving for Team Malawi, Paul Andrea. Driving for Team Malawi now is Victor Fernando. Let's
Very good. Team Palang House, Kenneth Kulay. Push to long team. Oh, wait, hand on. Kaccher picture boss. Hey. Wala ba yung tanay kayo ng tuloy? Nararamdaman ko yung kulong ginawa ng lalaran ng Done.
Sinabi mo, alwaro dito. Relax, relax. Kata kisah. Sisilamin na rin. Popoda Mawalinga. Jangan barrier. Paano may lusla ko ngayon? For the forward, enjoy. And for this one, now,
1, 2, 3. Aku masak kencing awak. Tulis. Wala. Hold it. Number 14, Cloud. Lam. Germa. Kana? Cloud. Alok. Sige. Kerja kerja berapa waktu? Mana kaya Robert? 1 or 2 Sana tak ang dapat nila. Ulong na strike out di nila. Number 14, Cloud. What are you looking at? Apa itu ya? Saya tahu. Nang yung buhay na ginagawa ko naman natin strike out yun.
Quarter 5, 12-14 complete. First attack. Okay. Please return the ball. And now for 2 complete. Efron Latore. Medic.
Kita naman po. Karak-karak daw. Suruh siang kamera. Sama. Nah. Dan final Welcome Parade. Mana? Siapa ni? Acha. Siapa nak tang tinggal yung ayaw. Pero kung ito siapa buat dia. Kacir kalau ngapain kacir itu banyak ini cut flow itu cut flow Kita? kekatan ini flow kata ini boleh momentum salah Dan round Yola. Mana Kau cina. Panat. Hey, tabang niya. Kailangan na ba malabat ka? Kailan ha? Ito ha? Dawi ya. Malapit na. Hindi ba man na ako yun. Alam na, malapit sa Miret. Kapwa. Ano kaya nanawanin ka? Dan round 14 Ghana.
Gagawin lang niya. Terus dalam mau ya tahu orang. Oh ya, pada ni round. I see. Oh, Mantap, mantap. Number 14 total now is 12 Chaka. Ha? Kỳ với gạo. Đi ra cái quán tập. 4, 5, 12, 5. Seven, five, wait, 7-5. Tubig. Sa bogey. Kangal. Full game eh? Packet. Tipo? Lama bang 7 to 20 sudah bang kanal. Dan na 5. इसमें क्या प्रिंट हो? इसमें क्या प्रिंट हो? ये
Tingnan ko kasi ang kamarambong ko yun. Iya, iya. Mami tema, sabon masyadong. Hindi. Dito, pwede ka kanya. At patungkit naman. And now for team total is Western Authority. Maku, kita makan kapal mereka kan kopi. Kau jangan makan kapal. Mana le? I got it.